ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boyiko kire chichi brand ao ekyo kire chingiya kerage kirangi chiga niko kire chibirengo ao nabono mbabwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomenteranibwa amavuta yani oil ya bwigo kiriya chia mache inyoranga kirangi chiga niko kire korwase kire cheri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya kirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire chibyasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uru Superstores yego tokase enyumba ya Uru Complex imeyumucho yigo musongo eyoerangane eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chapter creates like Isato, Igore Chinsa, the nature of Nyaboga, Ase aigeti umuchanga ensemo ya mugonga korende mambiarero nigo atoka ensemo eyo nanachika kotebyo kabwate chinko machemioro ase mutwaye Nyakora yo nyakorange saidera nyabinyinyi omwan one kanyali inge torazo koyani baba uigi teraji tinera tajemere emo korase tipa romo janga bon ayen korang keribo an adrenga keremior inga joshi ko tekira jojin kaba sibe sigal jamo to ndimo janga jojin ga koro kingatikala nacho ichimo jango igoro kamote imono onye tunganya ko igombo seji koraki rali gali ono mambe ugoki tumakole sabu ndimo jango to kon tumakole bocho secho chionsi naimoka
twatira nandi gochane onte ati ngorara igo tiangoreki tigansi bege ntukia nanga ngoreki ngene ndare ngo yo kono kurara mwa ndu yawo gose asokoreki asigari akati anjiri kali menkurara ntwacha kasi mwalengi nasiba ingento kuliekero nachina siba chipia ibere twaso kana limire matwalengi kana namo te yo koreki to yandura lega igari namo bageke bungu paso nali china mo bageke bungu Mami gawe no jano kanene konya romo muro ya muro mo conductor aitire aletire se para gaiga atire rami katikati ubone tuko sabe serikali yetu eto konye tuma baskari tuwasabira baskari bako mujumbe tu amote agatengo to wiki ya mungu tutumira baskari kusungu jagali kwa gaje one ire bono ngabona tikatutu mukia mato toge no nese obisi mujumbe toge roro because abantu baitomba kugugesa kuweke tuligereti onye na matobona tyo mukia mato toge no obisi mujumbe tole tro baskari ase town yito ya Nyaboga twarelire lakini bone kintu gitu kugwekana toma idis tu wige kuchikugwekana etokosa umujumbe ito barongo onye ngende ya gusinyire ototebi obisi rito guchi turwa yanya ko biko ba asensemo ya mugonga gwikira asumu akwenya ko bagusiro mwagwaye ebatebekana ngakusana ngwale ngora sari kunyobaga kunywa ikinyugu kya ya asensemo ya mugonga gusira kwaye no obutukina ubugende tukorwa n'abanyabiko ba setinsemo cya Kenya ikonyore kene korwo teria Getembe korwa asensemo ya mugonga bitane Gilbert kodu senchira yogwekiranu Ekeonga Chinsa ibiri nabo igo inyekyo botuko bwa rero tugo skabosyo togende goikase kaunti ya Nyamira abo asaba roire 33 kurwase kinyoro kya Nyakyore ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango kaunti ya Nyamira abo balia inyama gosekiriero kye ng'ombe kunyora yakure nigo bagendetse kunyora bobwene asinya gitari nene ye kaunti ya Nyamira nigo egekorekyo gaba kegokore kari tukore Jumapili abo ase eng'ombe yo yaganire gutindika korenda omonyene eng'ombe yo akabasemia abo bare konyenyenya buna kiro muntu arusie egekerero gekekeritangani na baba bakaba bakobagana egento kirirete ange kinyore kigima konyora kose konyora omuchando yo naya inkorengana no yomo bwabaruira abo anomono yo kwana kurwase nyagitari ya Nyamira sagenda tekonyora bobwenya aseboigo egatio sina mpenene yabana n'abasubati nabo banyorete omuchando yo Singita yana nko kwa bitanga Dennis Ngale nche Omega Medical Superintendent Nyamira County Referral Hospital Igo ngote babuna igoro kisa cha maro ko beka saa moja na watu wake twisi mikuru anya kirole kuchanya gitari yale ngo tebanga baru abantu barororo bali etinyama ya ngombe esirete kwete abantu abo tukarunya gitari tukagenda bakororo amunichi ambulance tukabaleta pakagira abantu 33 33 abantu abo no abade metinya gitari nabanya to bakorera boisaine asibone ganto gote bagosimuntu narorore katika hali mbaya no uchunguzi nagenderete tumanyenga nkiki kyagenderete barusi wa manyinga barusi we chap twandata kujirigiriria sera paratuli tunyora machibu cyumutu no baigete giga kibaya ali yenye siku kwa maiko kwa mzuri na baba alengeko kominyoka mono abande kwenye batakira kwa ruchinguru abande babwa tinshoroja abande mutungo kwa batulenge lakini abanyagitari bote no bakolete bwangu na bakawekera amaje bakabama lyogo ikarabona iga abantu bonse na 33 abatochinga twanyade kubarusia sha yiriembe adentanda takobaligiria Krayatu mwaka tayari mwezi achiete ndio sekali ni siku akateo umunyu mwako chire kanisa orabinjire nyangombe muti tutindeke Tua ya itu baru sini. Tubatinde kan. Mau menuja katanya ki, mau berusin kia, mau sekali. Kira mana awal itu. Mau berusin kia mau sekali. Oh dia ya tu mesti boleh nak wakrek, wate. Oh tu Agustin. Nanti kira ibu nak kira mau tu Kiro sini wala tene kiro kape pi nama ko kira ko tioke
ate moko no mirende no ria kanda ka umbe nyamigono bitari te binyurongo te sana ko migo ndango nyenye nande ko minyokani niko betu nyamiba tindeke agataka to tori agat kiriero njanya utindeke mono abantu na wari tomono ntu abantu kuimisa abantu betu mwa speed ase mwa beta Kisii na semen ase mwa kinde chonse ase country yetu takogenda kuria eng'ombe gose mburi gose kende kyonse kirige kuriegwa anya kirwarete gose anya yakure abatari mutige chindagira buno ekyo gwika kirigiriro ya monabo sabaito bafya cyakikisuna cyanyanyirwa senge nchere ndonge cyarigirwa senge nchere ndonge cyaetigwe mumanya kuria buna kikurio gutambe kirigitekorata amatatizo Morikyo ito fatgadi gisema korwa ebunge ya West Mogirango ekaunti ya Nyamira na kwarigania roboti rwa senchira yoboikiranu ochiko yonyora ase Ekeonga ibere na boigo inye chobotko bwarero abarai korwa Kenya kwanza bakora no mwakilishi w'abasubati ekaunti ya Kisii Muskumo subati Donya Doris Silvana Sosoro Jerusha Momanyi Zahir Shanda esi okenyuri negati abande ni goba ikirana imeye wodi ariana bunge ya Bonchari akaunti ya Kisii aso murobiri broad based mashinani erigo chakia okwena na Westima gati abarayabo ni gobe igerera egetambukiro kyabo kyokoso imeye serikali aseboigo baruko bolia gocha saba gusibonsi koso imeye serikali eribenyorere amagenderero Unestime yekobe kuga Igo toko mbosoro tindi komotiga yani ko musoro rande mpaka musoro renonye noene rongi noene ikoro osoro abantu bamindo totware ria karuto monu dosoro maigule osoro kuna kwanire gaiga togende ko momino kikorumagera ekiagara inche bono ngambo saberera tote vie president Bonchari abantu barege sunte na tuseme ya kwamba for the first time Kisii yote iko pamoja for purposes of development. That is why tuko na governor, that is why tuko na women rep, that's why niko hapo. Tunasema tunaitwa broad based team ya kuongoza ya ku make sure ya kwamba development is realized in Kisii region. Kenene kiatoreta gaiga no murero yo bwestima oretu gaiga no mweshimiwa ino Donya tuotu ekero togo sira na bagambi mbobe ekiagara na magendero tutagete chinga kichia siasa chigoika amangana siasa na kwanu abangina ese nyindu tokorugera abana ekero chingeni chiairege tichakia torikoronga mwakwambuka kwa musaba chisaga orara makwambuka nenda na robwate getichage ichire nako echingeni tigato ebereri gaki moroche na magendera gendete kogenda bogere ne chinsemo chinde chia Kenya amagenderera yuna arutotegete Kisii itogo chakira Bonchari na mnajua president akiingia mahali hawezi kuja bila kuleta maneno. Kwa hivyo vile mmesema hakuje, tutaenda hata sisi wakati Osoro anaongea na sisi tunamwambia Osoro ongea tena. Umesahau wiki mahali tulienda tuliambiwa hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo tukiingia mashinani tumekuja kuchua maneno yenu ambayo mnataka serikali wafanyie na yenyewe mmeongea na mmetuambia. Na sisi kwenda huko kukaa na huyu president ni vile tumewambia kila mara. Sisi tuna haja ya maendeleo kufika hapa kwetu Kisii ili na watu wetu wa Kisii mahali ambapo wanapatiana taksi yao iendelee kuonekana. Iko na maneno mazuri na msisikie porojo ya watu. Tumekubaliana. Wacha tushikilie serikali, tusupport SHA kwa sababu hii SHA si yangu, si ya serikali, ni ya sisi sote wananchi wa Kenya. Basi tumekubaliana. Asante sana. Biamono nikimalizia huyu mama Donya. Mheshimiwa Osoro naona umenikaribia lakini dakika moja. Huyu mama wetu Donya ni mama ambaye anaelewa maneno mingi sana ya watu wa Kisii County. Mujumbe o South Mogrango Moske Silvana Sosoro nigo aigerera omurobiri bobo bwenyosha ase Chinsa mecho chariana
Ukwana kirekyo ni gwa mochia abarai anene mono korwa Kenya moja ababatiana gochigoikia umuswada bosibwe bunge nene yoko mwaka isiko umuwaziri wobochenu umuske adendware asekeria abuna nigo umurobiro yubu bwenyosha oberigo kubwatirani wano bokrumi aseboigo abolia abajumbe abukora gusi uri kariabo gochamo na ukwana nerio gerimo eri abagusi banyorere amagenderero. And together we are fighting the politics of backwardness. Wale wanajaribu kuturudisha hapo nyuma, tunawajua kwa majina na tutawakataza at the right time. Tutawakataza at the right time. Maneno ya corruption, we support His Excellency the President's mission ya kupigana na cartels wa corruption, wa SHA. Watu wanaenda hospitali wanadanganya kwamba mama mjamzito amezaa watoto 9 kwa miaka 9. Hao watu tunasema washikwe. Na wale wabunge mnaenda kuwatetea, wengine mnafanya biashara na hizo hospitali za ukora, tunawaambia chuma chenu kimotoni. We have the record, and you know, wakati rais alisema maneno ya corruption, watu wengine walifikiri ni mchezo. Tuko na record. Hata wabunge wengine wakipewa pesa, atiendeni muende kupiga serikali. Nilisikia waheshimiwa wengine wakisema ati mnaenda kuimpeach Duale bungeni. Sasa watu walikuwa wanasema hivyo, niliona waliita press conference. Bunge hawaonekanangi hata. Mimi ndio chief whip. Wanakujanga once wanapotea. Number 2 mko wanne. Bwana mkipa, if you manage kufikisha signature 10 tu kuja ni wapeza zawadi. Jua muda fikisha. Nani anawajua? Nakuja kutishia waziri hapo mwenye anafukuza cartels ati mtamuimpeach. Nyinyi hata bunge amuongei, unaongea tu press conference. Kwa raia amuwafiki. Raia amuwaoni, maendeleo hawayaoni kwenu. Kazi yenu ni kushtua waziri hapa. Tunawaambia shetani afanye nini? Ashindwe. Mokonyi womorai wense Professor Abraham Kithure Kindiki nigo araite rombe ya barai korwa Kenya kati abo monongeriwe bungeni ne umuski Moses Masika Wetangula na abajumbe bande gocha enseria ya Algeria. Okwana imambia rero asege karona aborkiwa kuru Kenya au bagosomera imeyense ya Algeria Kindiki nigo akwanira emirobere yesemi aseboigo atiano gosarira uno serikali ya Kenya insebora ibwaye Dr. William Samoei Ruto nigo iragendere gosira chisemi aseboigo akwanira murobere obwetsemi OCBC na boigo kwerera igatiye Chinsa gyachire aseboigo akwanira obuya bwakera orosagia ro murobere yu OCBC. The reforms that we have done in the last 3 years in the education system back at home are deliberately targeting preparing young people for better career outcomes, because we realize our education system was wired in such a way that unless you are able to excel in sciences and academic output only, then your future as a young person is restricted. We have expanded the pathways of success. That is what we have done with the reforming what we used to call CBC, competence-based curriculum, which now we are calling competence-based education and training, CBET. So that those of us who can pursue academic excellence like yourselves, there's a pathway for you in science, in other disciplines that are there, including humanities. So we have a science pathway, a social sciences pathway, and we also have a sports, arts, and creative economy, creative industry pathway to prepare other people who may not be necessarily talented for academic, scientific pursuit, but they can also make a living through sports, arts, and the creative performances. That education reform, curriculum reform, is deliberately for young people, not necessarily you because you are at the tail end of your education, but your siblings who come will find a better and more empowering education curriculum.
Nshoborigereria chabuto create taika Ikomi na kenda igoriye Chinsa Ikomi chabona morogo bari tukerigare jumwa tariki 5 nara yokoro Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo wenge korene ngoma nyabuna ayine gatiari togende to kwariganiria achiko gochira asenchira yo wekanu ibere na boigo inyechi botko bwarero nere haron ototo nyangirito skare gendra ko bwati mrobrionsi ya Getembe TV ra gochira asembio asige getare getambe nene mono tera na mkate munyare kwarigania esabatu asenchira ya bene go asenchira yobo ikrano chingoro wakati Nyaboga veni Nyaboke kuraso mona boy manyiriro ke vinongeri kuri studio kabere nero kwane kabuna chibichechi na marigingo ikirachira asenchira yobo ikrano twaruburiye borobya tumrane ritskore ankyo Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucyo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.